imbere y'izi ntambara je ndabona abanyamurenga ari mu bantu ba mbere mu isi nabonye bakundana pe, ari abantu ba mbere mu isi nabonye bashigikirana pe, bafise ubumwe pe, mbese wamengo ni nk'agafamiye kamwe gatoyi, ari abantu basenga pe, bakunda Imana pe, b'abanyamasengesho. None nza gutugurwa n'ukungene ubwoko bwari bufise urukundo, ubumwe, gushigikirana, bose bazinanye, bose bakorera hamwe, bose bafashanya, basabana, ari abantu basenga cane bizera Imana. Ukungene ubwo bwoko bwarangiye buvyara abantu nta basista twigwaneho. Jewe vyaranshotse mabo shoke nyene vya reka musubiza mu ncamake Bagaza. Yego. Koko nk'uko bivuze abanyamurenge ni abantu baziranye. Ubundi mu muco w'abanyamurenge, abanyamurenge ubundi culture yabo ni ukuvuga ngo abanyamurenge n'ubwoko bwashakanyemwo, sinzi ibyo nsobanuye niba ari byo. Yego. Kuvuga ngo ntabwo bironze gushaka mu yandi moko, bashakanyemo bonyine, noneho kurya gushakanamo bonyine bakavukana. Abanyamurenge bose baravukana buriya. Uwo mudahuje so muhuje mama wawe, uwo mudahuje mama wawe muhuje mushiki wawe ashatswe iyo ngiyo, mushiki we ashatswe ino. So ni urukurirane. Donc umuryango w'abanyamurenge n'impamvu uzibona mu mateka y'abanyamurenge, ubu umuntu wese uri mu myaka 50 w'umunyamurenge ashagura n'umunyamurenge abantu twibwirana, mugahita mumenyana. Ugahita umenya se, ukamenya sekuru, ukamenya ba nyirarume, ukamenya ko kwa base, kwa ba nyirarume. Nuko abanyamurenge bameze. Nta munyamurenge utaziranye n'undi, kandi nta munyamurenge utavukana n'undi. Buriya twese turavukana, ariko hinjemo ikintu ca politike kiratudiviza. Niho habaye ibingibi rero usigaye ubona hadutse imico y'abana b'abakobwa. Umuco w'abanyamurenge abakobwa ntibatukanaga kuri media, ariko ubu birahari. Zira rero ni inyungu z'abanyepolitike babashora muri biriya, n'ubufana burenze kwemera. Wabandi batukana ushaka no kumubaza, ukamubaza n'amateka ya Kongo, ukamubaza byibuze ibintu bito gusa biri very simple, byoroshe cyane. Ukamubaza byibuze abaperezida ba Kongo ko basimburanye ntibo bimenye. Yeba. Ushaka no kumubaza utuntu tworoheje tukamucanga, ariko ukumva ko yafashe umukingi wo gutuka patriote ngo nakagara, naza akagara ngo bisobanuye iki. Yumva Bagaza si umunyamurenge, ariko yavuga hariya ibidahuye ngo Bagaza ngo nakagara. Ejo kumva ngo Trump yavuga kino kintu kidahuje n'ivyago, ngo Trump ngo ko kiriya gisaza cakagara. Nivyo nivyo babamo. Sinzi ko utumvise ibyo musobanuri. Oya, ndavyumvise kabisa. Ariko impamvu bimbabaza cyane, bimbabaza gose, nubwo abantu babona ingaruka z'intambara, bakabona impfu, bakabona gusenyegwa, bakabona kunyagwa, izi consequences no kwita nka consequences direct zigaragara mu mwanya muto. Consequences indirect yo muri kazoza, izi ntambara zizokwegera cyane kabisa abanyamurenge. Ikintu cyo kubatanya, kubacanishamwo, ikintu cyo kuzana umutima mubi, inzigo, amatirimbukanya, ubugome. Nubwo iyi ntambara izashira, nubwo yashira ejo canke mu cyumweru gitaha, iyo consequence indirect izogera ku bwoko cyane, yabaza yuko izogira ingaruka mbi ku ma generation kabisa. Nico kabaje no gusumba. Yego kabisa, kandi kirateye agahinda pe, kuko ibi bintu kiye babawe. Abarundi ibintu mwadukoreyemo tweza Red Tabara manje. Umve nkubwire rero muri Red Tabara, je Red Tabara je navye numva. Umve, je nabanye n'ahantu h'abanyamurenge muri za 2017 na 18 na 19, ukungene banka Red Tabara, ukuntu banka Red Tabara bakanka n'abarundi bose bayitwangira. Je bigeze kumpamagara ahantu gusaba imbabazi, ntari umurede Tabara, ntiyigeze nkijamwo atavyayonzi, kwera gusa ndi umurundi. Bantuma kandi kuja gusaba imbabazi, ndagenda ndazisaba muri iyo conference, n'ukuri nsaba imbabazi muri conference. Kwera gusa agahinda nabona Red Tabara yakorewe abanyamurenge. Ndavuga ni je nk'umurundi vraiment je ndatsimbabaze ko ibi bintu.
ariko icantunguye abo bantu bari bashushe gose mu kwanga yadetabara abo bantu bazana barundi kuja kubasabisha imbabazi n'abatari muri detabara nibo nagiye mbona ubu kuma YouTube aribo detabara ntiyoyicisha mu kanwa ntiyoyivuga uyimubajije nibo bariko barayeza ntibuka ukungene badutegeka gusa imbabazi detabara ku nguvu ubu batona yivuga muri abo harimwe n'abapasteri nemeraga bikanca umutima pe nkumirwa nkabura uko nabivuga tayari makutano karibu cyane usanze tugitangira space hanyuma bagaza yego urimo araba topic ya hejuru urimo arasoma yego ivuga gute amaherezo y'izi ntambara za DRC n'ayahe ziva he ziterwa nande ijambo ni ryawe ngira ga comment sinzi ko gahwanye 100% na topic ariko nibaza ko gahwanye nka 80% na topic amaherezo y'izi ntambara hariho bamwe bavuga ngo naya masezerano ya Washington DC ngo aya mu Washington amasezerano ya Kongo n'u Rwanda kandi koko je ndemera kwize ntambara zizohezwa na diplomasi cyane gusumba nuko zizohezwa n'intambara ariko aga comment je nashaka kumekinga kuri ibi byo kuvuga ngo zintambara ngo zizahera gute ngo ziterwa nande naga comment nagira ngire specific makubanya ku kibazo cy'abanyamurenge n'ibyaga abanyamurenge bagize nuko ngene bizoshira bigakemuka ejo bundi aho RDF na event babaviriye muri kiye kibiba ya Charusizi numvise bari abita amadubu benshi barakaye gose hanyuma numva bavuga ama space yabo ngo Kongo ngo yihende ngo ntiyubaheze amasezerano ngo nayo ngo ifise ngo ntiyubahirize ngo inshingano zayo ngo bazokabona ngo bazoca bagaruka je naricaye ndatekereza ndibaza none ko amasezerano ari gukura zino ntambara muri Kongo atuma RDF na event basubira inyuma ko ari Washington DC naho akaba atahano na hamwe je nigeze nsoma handitsemwe Minembwe handitsemwe Wibogobogo sinzi ko harimo n'ijambo abanyamurenge kwera ikibazo byabo baguma bashaka ko bifatwa n'u Rwanda kandi u Rwanda utariko rabavuganira aho bogashatse kungene barangiza ibibazo byabo na Kongo baganira na Kongo directement bakaguma bashaka guca mu Rwanda kandi mu byo Rwanda ariko ranegosia abanyamurenge batarimo umasezerano ya Washington DC MRDP ntirimwo sinzi inyungu na zimwe MRDP zokuramwo mu masezerano ya Washington DC namwe ikintu cyonge amasezerano ya Washington DC aya ariko arakurikizwa guheze ntambara asaba Kongo ikintu kimwe cyonyine gusa kurangiza FDLR yo FDLR nayo je sinzi hano hamwe ihuriye n'abanyamurenge sinzi aho ihuriye na MRDP sinzi aho ihuriye na twigwaneho sinzi nembere yasenyuye imihana y'abanyamurenge sinzi nembere yanyaze inka z'abanyamurenge MRDP FDLR ishize sinzi inyungu MRDP na bakanyiki na ba mahoro bazoba barakuye muri izi ntambara zose bazoba barakuye muri aya maraso yose sinzi ko abantu bari abanyamurenge bariko barapfa bashira mu Minembwe abavyeyi baburi umunyu baburi isukari baburi imiti kugira ngo ku mpamvu zo kurandura FDLR je nico rero kincanga iyo ndiko ndabona biringira ngo M23 ibiki hanyuma ugasanga muri code za M23 n'ivyo kirasaba n'ibintu n'amasezerano bagirana na Kongo ugasanga nta hantu na hamwe ivy'abanyamurenge na MRDP biri reka dufate nk'uko aya masezerano ya Washington yubahirijwe u Rwanda rukuyingamba z'ubwirinzi Kongo nayo ikarimbura FDLR abanyamurenge na MRDP na mahoro benefice yabo bazokura muri ivyo oye niyi ko jatayo mbona aho kuvuga ngo ubonyene baganire na Kongo bakemura ibibazo byabo atobihuriye na FDLR atobihuriye na M23
bakaguma bisobeka muri M23 bisobeka inyuma y'Urwanda. bagaza Ego urabona uriya nyina Rwagasabo ego siko yitwa hajya ego niko yitwa. ni nyina Rwagasabo nje simvuga kujya bazavuga mfano Ego uriya nyina Rwagasabo niwe uhagarariye abanyamakuru mu Rwanda. ego ahora akora ibiganiro akorana ibiganiro n'imitwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi bwa Kongo, ego hanyuma akagaragaza ko bafite urukundo, bafitiye abanyamurenge urukundo, sibyo? ego hanyuma bakaza kugerega abantu mu bihugu vya Amerika, za Kenya n'ahandi ngo bakore imyigaragambyo za Europe, ariko bo mu Rwanda ntibemera abanyamurenge batuye mu Rwanda gukora imyigaragambyo, wayi batayikora. ye baba we ico kintu ahubwo ico kintu se ni gute batakibazaho hamwe bavuga ngo ubwoko bwo kutitekerereza niyo ntandaro y'ibibazo byose, kuko abantu batibaza ivyo bibazo vyabo, kuko batibaza bati niyihe mpamvu ituma mu Rwanda atamyigaragambyo iba, niyihe mpamvu ituma mu Rwanda batibuka makanika, niyihe mpamvu ituma mu Rwanda batibuka bukuru, niyihe mpamvu ituma ibi. Iyo abantu batekerereza ari abantu b'abagabo bitekerereza no ku mateka yabo n'akazoza kabo, ivyo nivyo bibazo bo kwibaza bo nyene bakarondera n'umuti wavyo. Kuba babona badashobora no gutekereza kw'ico kintu niho uca ubona nyine kubwo bwabwaye oze mpamvu mwaje ico kibazo ngiyi impamvu nyikubajije. Urabona iyo tuganira hano tukavuga u Rwanda mu bibazo bya Kongo, bamwe mu banyamurenge bacu babifobagana bahita bahaguruka, mwebwe ngo ibintu byose ngo ni u Rwanda, ngo mutamuvuga u Rwanda, tureka kuruvuga kandi mwimi indani hari rwo nyine intambara. N'ikimenyetso abanyamakuru babo birirwa bakoresha ibiganiro inyeshamba zirwanya ubutegetsi. None se kubera iki leta itahagarika abana abanyamakuru kutabikora? Niba itabahagaritse, of course biragaragara ko aribo bashora propaganda z'uburyo bw'intambara ziri mu gihugu cyacu, ndetse niba bemera abana abanyamakuru kuko batemera abantu kwigaragambya mu gihugu cyabo, bavuga ati turi abanyamurenge bose bari Rwanda baje mu mihanda twamaganye ubwicanyi bw'abakorwa mu Rwanda, babikore. Kubera iki batabikora? Kuko byo baca bigaragarira ku mahanga yuko nyene babiri inyuma bashaka kwihisha ntibagaragare, babikoze urumva byo bigaragaye yuko nyene ari bo umwana wo bafite ubwenge nyene bwo kwihisha ntibagaragare ko ari bo ntezi y'amaruru. Niba ari ibyo bahisha bazagende bacecekeshe Scovia kakazajya kuvuga nk'inyeshamba, kandi bazi ko amahanga abarega kuba bafite uruhare mu ntambara za Kongo. Kubera ko badahagarika Scovia? Ico ni kibazo gikomeye cyane. Iyi niyo space yonde shaka ngo tuganire ibi bintu. Scovia ari shongora buri gihe aragaragaza Scovia bafashe Goma niyo umuntu wa mbere wahageze, bafashe Bukavu niyo munyamakuru wa mbere wahageze, bafashe Uvira niyo wa mbere wahageze, za Kamanyo nibo wahageze. Abanyekongo bari muri revolution nta banyamakuru bagira b'abanyekongo. Patron narimbindiye topic yo bukeya wari wanditse mu ntambara za DRC kandi ni intambara ziberayo zitari zayo. Soke nta kibazo byose byumvikana. Ngizo narimbuze nazambwira abagaza uyu Scovia uhora wishora, wabonye ejo bundi bafata Uvira yari yateye akaguru hariya ku mpaka w'u Burundi avuga ibintu ngira ngo izo video murazibona. Urumva arandi agahita yinyegeza mugani w'abarundi agahita jariya kinyamakuru ca nyina wa Rwagasabo akajya kuvuga ibintu atumira abanyarugabo, yarangiza akabasesereza akabacurira, niko atumira abagabo amaze kubatuka, amaze kubereka ko naco bamaze akongera akabatumira. Ibaze ibi bintu ni bikibera mu Rwanda, iki gihugu amahanga yagiriza ko cyateye igihugu cya Kongo, abantu bagakana ariko kigahereza urugaga rw'abanyamakuru babo gukorana n'inyeshamba bakabatumira muri studio z'ibinyamakuru zabo mu Rwanda. Iyi muzamubibona mu Banyakenya, mubibona mu Tanzania n'Abagande. Bameze ahagaze, hanyuma tuze kumva ko host nawe aturamutse tuje mu kiganiro. Rasha je nagira ndangize ndagusaba nti ndagutuma
ugenda umbarize ayo maduni ivyo bifobagane kino kibazo je nico kibazo nashaka kugutuma we nk'umuntu bazi muza muganira muvugana bazi no ku maspace yawe nashaka ubambarize nti ibi bintu bagiyemwo ni biki barabona ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ya Washington nirija mu ngiro inyungu personnelle za MRDP zizobizihe inyungu personnelle za mahoro zizobizihe ko bazoba bacumuga no mu kirundi ngo kuja kuvomeranya nyokorome ko bazoba barapfiriye ubusa barashiriye ubusa bagiriye vyago ubusa baja kwisobeka inyuma y'u Rwanda uko u Rwanda ruzohakura peut-être nk'inganda zo guhingura inoro peut-être ruhakure n'izindi nyungu zindi economique ngira ngo mwe amasezerano bo barabona abo mu minembwe bazobikura mw'ikemere de bizobikura mw'iki ko banze gufata ibibazo byabo mu minwe bo nyene ngo bavyikemurire bakaza kubihereza mu minwe y'u Rwanda barabona amaherezo y'izi ntambara narangira mu masezerano ya Washington inyungu bobo bazoba barakuyemwe nk'ubwoko nizihe kice kibazo nashaka uzobambariza n'ukuri ko bisigaye binconfuse ngo kungene numva bari kwishima ngo amasezerano ya Washington ngo Kongo bayitegetse kuyubahiriza ntibaza nimba bategetse Kongo kuyubahiriza kuyo bayisavye bya FDLR inyungu y'amahoro ko je ntegeze numva mahoro ntegeze numva igifobagane na kimwe kivuga FDLR imbere ngira ngo y'umwaka ushize sinzi yuko muri 2024 bigeze bayivuga sinzi ko muri 2023 bigeze bavuga FDLR kandi ibibazo by'abanyamurenge byatangiye muri 2017 ubwo rurimbo batangiye kuvuga ngo FDLR rushasha atanu umwaka urahera baruvuga ibibazo bya FDLR nivyakemuka bizoba bikemuye ibibazo byabo bavuga byo muri 2017 inyungu bazoba bafise niyihe ndangiza mvuga nti aho bo nyene bo kwiganiririye na Kongo bakikemurira ibibazo byabo bo nyene ubwabo nuko kibarinda guca inyuma y'u Rwanda kandi je mbona u Rwanda mu byo riko rakora byose byaba ibiganiro bya Washington byaba ibiganiro byo muri Doha atana hamwe nigeze mbona ibibazo by'abanyamurenge byigeze bishigwamwo nuko Patriot gakoze cyane mafita ngakomeza baba karibu cyane ngo ayikaze yambu sana ariko ndabona nyingoma musanze afite mikro wa mwezi umwe none nyingoma twari kumwe nibatangiye aganira naringize mvakire mu mwanya ndakibazo okay murakoze naringize ngo ndamurenganyije mbanje kubaramutsa mbere yuko ndanga igitekerezo mu meeting mikro ijwi ryanje ndiringaruke okay murakoze cyane kububahiriza kandi ndabashimiye kubafunguye space ahubwo nje nateguye space saa 3 nanayipostinza aho ngaho ubwo nyine ndayisubise kubera yuko ahubwo niho iteguye vuga nkupi twamatuja kuyaho yenda kibazo space se ntabwo ari ibintu bya hatari ni ibisanzwe ni ibiganiro n'ubundi biganiro naha tubikorera n'ubundi ni space nayo uri host uyobora ibiganiro kugeza tusoje wenda ndaza guhugaho bukeye ariko reka nanjye mbashimire mwebwe mwatangiye kandi mutangiranye imbaraga nyinshi sinzi space nimbiri buze kurangira gute yagize umutwe munini iyo utangiye kuvuga Scovia no kuvuga ngo uzamuriye abandi sukari kandi space ari igitangira uriya muvyeyi buri ari mu bantu uziko Scovia azamutumira muri space yoza ariko uriya bariya nta mpamvu yo kubatumira baza bazumva cyangwa bareke twebwe ibyo turiho turabizi uriya muntu ni umushinyaguzi wabonye ukuntu yagiye gufata video bari kurasa abakongomani agafata video ari kwishima iriya video nimba azayireba kumva iwe biramunejeje njyewe nza nibaza ikintu gikomeye cyane ariko azihane azaje mu rusengero yihane kiriya cyaha yakoze cyo guja gufata video barasa abantu iwe kumva ari ibintu biri plaisir bishimishije muzamuvuga ubutumwa azagende yihane rwose ikindi Patriote naringize ngo mvuge wenda uyu muvandimwe yaravuze ntaraja kubyo shaka kuvuga izo ngibyo tumaze igihe tubibabaza tumaze igihe tubibabaza bwana Bagaza tumaze igihe tubibabaza bene wacu nizo space duhora tuvuga tuganira buri munsi nico kibazo duhora tubabaza inyungu babona
mu gukomeza gushigikira u Rwanda mu gusenya igihugu cyabo, inyungu babibonamo ni izi. Wowe uri kuvuga FDLR bayivuzeho mu buho bukeya, ariko cyane cyane bavugaga ikintu cyo guca mu gihugu cya balkanization, ikintu nyine cy'umukasi mu ndimi zari zateye. Bamwe bari bigize ba ministre, abandi bigize ba ambasaderi, abandi bigize bande simbizi. Ibyo byose nibyo byari bihari mu minsi yashize byo guca mu igihugu cy'abatutsi, kitazabamwe abahutu, kitazabamwe n'abandi bakongomani, kizabamwe abatutsi gusa. Icyo gihugu rero nicyo twari dutegereje natwe ngo tukirebe. Noneho hasigaye nuko nyine tuba abaopoza bacu, kuko ndi twokiyoboka twebwe. Ibyo ngibyo rero bimaze iminsi bavuga. Ubu ngubu narrative ihari bwana Bagaza wotabizi, wenda nduza kuri space cyane. Ubu ngubu ni y'abanyamurenge yo kuvuga ngo abanyamurenge bari kurengana. Ntabwo umuntu ashobora kuza kuvuga ngo abanyamurenge bararengana kurusha uko twebwe abanyamurenge tubizi. Nta muntu n'umwe ushobora kuza kutuvugira ngo turarengana cyangwa turi mu bibazo kurusha uko tubizi, kandi noneho tuzi n'uwaturenganyije. Bariya bose babasikovia birirwa bavuga ngo bari kuvugira abanyamurenge bicwaga hariya urwagashinyaguro, batwikirwa, basenyegwa, inka zigenda bicwa umugendo umunsi ku wundi bahunga. Nta n'umwe wigeze uvuga, bose bari bahari bafite ibinyamakuru byabo, n'igihugu cyari gihari cyabo. Ahubwo cyaravuze ngo ni umunyafu bari kubakubita, ngo bari gufatikanya ngo n'Akayumba Nyamwasa. Timwagiye mubibona igihe cyandika, igihe leta makanika azamutse atarapfa, bavuga yuko agiye gufatikanya n'umwanzi wo gutera u Rwanda. Mwese murabizi, ntabwo ari ibinyombe ibingibi. Noneho uyu munsi ga niyo bahinduye ngo bari kuvugira abanyamurenge. Yewe muvugira abanyamurenge. Abanyamurenge bishwe imyaka yose barangazwa, bahindutse impunzi, none ubu nyine ko muri ishongora ngo murabavugira. Kandi ubu ngubu nubundi turabizi uko icyo basigaje gusa n'uburyo bwo kubatsemba no kubica, kuko nta kindi basigaje. Ibindi byose byararangiye, ariko baracyarwana n'ikintu cyatuma ziriya ntambara zabereye mu Minembwe zarabaye, ariko ntibarumva yuko ziba neza, kuko batararwanira mu baturage ngo amakompora amasasa bagwemo bagende babice. Masakire zihabi zimwe bamaze igihe baririmba ngo genocide, ngo leta y'u Burundi ngo iri gutegura genocide, ngo leta ya Kongo ngo iri gutegura genocide, ngo Ndayishimiye na Kisekedi. Ibyo bimaze igihe biririmbwa, mwaragiye mubyumva. Ibyo nibyo bari basigaje, ariko wenda kubera Imana ntibazabigeraho, urumva. Niyo mpamvu navuze ngo ndanafungura space mvuga ku bitutsi batutse Perezida Faci Beto hariya mu myigaragambyo yabereye hano mu Bubirigi mu vendredi passé. Niyo nari navuze ngo ndayivugaho, tubiganireho, turebe ibyavuzwe, tubisesengure, turebe umuntu usaba cyangwa se umuntu usaba kurenganurwa ukuntu nanone yokomeza akiyambaza ibinyoma by'ibitutsi, akandagaza umukuru w'igihugu kuri uru rwego. Umuntu uvuga ngo agiye gusaba kuri Union Européenne kurenganurwa cyangwa se gutabarwa, ariko bagakoresha ibitutsi bimeze kuri ibyo. Nabyo ni ikindi tuzabivugaho wenda kuri space y'ejo cyangwa ejo bundi. Nonoga ibyo ngibyo byose twari tubivuze kubera yuko wari uvuze ngo inyungu bazakuramo ni tumaze igihe tubivuga, kuko nta nyungu ushobora gukura mu kintu utashoye. Uwa musaza bafunze barafinda yaravuze ngo se ni gute wakwitega inyungu utashoye, nta gishoro wigeze ushora, ariko ukavuga ngo uritega inyungu mu bintu. Nta kuntu ushobora kubona inyungu mu kintu utashoye mudafitemo umugabane. Noneho nawe wibaze ngo se bazunguka iki mu gihe intambara atari iyabo. Intambara ntabwo ari y'abanyamurenge bwana Bagaza, intambara ntabwo ari y'abakongomani. None urambwira ngo bazunguka iki mu gihe intambara itari iyabo? Ni ibyo ngibyo tuba turi kuvuga umunsi ku wundi, gitondo n'umugoroba. None kubera ko space gitangira, reka wenda imbese ubikiye aho ngaho dukomeze tuganire twese dusaranganya ibitekerezo. Ariko ndabashimiye bwana Patriote kuba ufunga space ngo tuganire, kandi mu by'ukuri aba ari iby'ingenzi cyane, kuko aho bigeze tugomba kuvuga ibyo dutekereza, tukavuga ukuri, tukareba, tugatanga n'inzira ibisubizo byovamo, kuko ntabwo dufite gatwego mu maboko. Iyo twari tubifite tubakwera twarabishoje, ariko kubera yuko ari ibitekerezo twerekana umurongo ushobora kutuzanira amahoro, buri wese gaba afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo ukabyumva. Murakoze Patrio.
Murakoze cyane, reka twumve Nyiringoma hanyuma twumve Cubahiro. Yego, Oui, na mikoro. yego. Makuta akomoje ku myigaragambyo yabaye ejo bundi, akavuga ati niba umuntu arengana kubera iki, niba umuntu arengana kandi asaba kurenganurwa, uwo asaba ko amurenganura, ese birakwiye ko noneho umusaba kurenganurwa uri kumutuka? Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ukaba n'umuco mubi abantu bacu bamaze kwigishwa n'iriya leta y'u Rwanda iri hariya hakurya. Niba ari ukutagira uburere, niba ari ukutagira gushishoza neza, ntabwo mbizi, ariko tubifashe mu buzima busanzwe, umuntu usaba ko akurenganura, ntabwo umuhagarara hejuru ngo ugende uri kumutuka kandi uri kumusaba ko akurenganura. Ni ukuvuga urasaba ko urenganurwa, ariko uri gusaba ko akurenganura nawe uri kumurenganya. Ni ukuvuga ngo uri agresive kuri we, hanyuma ugasaba ko umuntu akurenganura. Ubwo uri kumva uwo muntu yakurenganura aramutse anafite n'umutima wo kukurenganura, ntabwo yakurenganura, ahubwo uba urimo gupuvinga ko umuntu ukurenganya ashobora kubahera kuba nawe kudashobotse. Ni ukuvuga ngo umuntu uri gusaba ko akurenganura, nawe ukaza uri mu mujya wo kumubwira nabi, umutuka, umugira gutyo, umuntu ntabwo aba agifite umutima wo kukurenganura, kuko ashobora no kuvuga ati okay, burya n'aba bantu bakurenganya bashobora kuba bahera kuri iyi mico mibi ufite, uku kutubaha, uku kutukana, bigaragaza ko n'uyu muntu ushobora kuba abantu batakwiyumvamo, bashobora kuba bahera kuri ibi ngibi urimo gukora. Umuntu niba no kukurenganura ntakurenganure. So kandi noneho bakibwira ko barimo, mbese ko bari mu nzira nziza, ariko kandi barayobye. So ku rundi ruhande ni uko ikintu kijya kimbabaza ni ikintu kimwe, ni uko batajya bigira ku babashuka. Ababashuka igihe cyose bajya bigisha abaturage babo ko bagomba kubaha abayobozi babo. Ngira ngo umunyarwanda ugiye akajya mu mihanda akamagana Perezida Kagame, avuga ko ari umwicanyi, avuga ko ari iki mu Rwanda, uwo muntu ntabwo aba akiri umunyarwanda. Ndavuga ku butaka bwo mu Rwanda, uwo muntu ntabwo baba bakimufata nk'umunyarwanda. Nibo bita ibigarasha, nibo bita ibiki byose, mbese ntabwo baba bagifite valere kuri bo, kuri buriya butegetsi. Abo bantu ntabwo baba bagifite valere zo kuba banabumva. So noneho ugasanga bya bindi byo leta y'u Rwanda yanga ko bikorwa n'abanyarwanda, ndetse n'ubikoze bakamugira igicibwa, leta y'u Rwanda igashaka ngo bamwe muri twebwe noneho bakore bya bindi byo banga. Erega mu yandi magambo, aba bose babonye hari hakurya, babonye Washington, babonye hariya muri Belgique, nicyo kimwe n'ibi bigarasha. Uko leta y'u Rwanda ifata bari abantu bamagana u Rwanda, niko na leta ya Kongo yakakwiye gufata bano bantu bari hano, bano birirwa bari muri ibikorwa ibi ngibi, niko bakagombye gufatwa. Ariko ibyo ntabwo bajya bakimenya, barababwira gusa ngo mugende, bakagenda.
nsoza wenda amasegonda makeya. Hari ijambo nashimye rya Dr Apotre Gitwaza mu minsi yashize, yaravuze ngo Hitler ngo ajya gukora jenoside ngo 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 yarebaga ngo yari azi ko ngo 90% ngo yari azi ko ari abantu bagenda gutyo gusa badatabajije iyo mbese ushobora kubabwira ngo mujya bakagukurikira bakagenda iyo ubatwaye, ariko ngo 20%, wenda sinzi nshobora kuba ntamukotinze neza, 20% ngo Hitler ngo yabanzaga gutindana nabo, ngo yabanzaga gutindana nabo, ngo akabanza ngo kaganira nabo, ngo akabakonfesinga kugira ngo bakonfesinge, ngo iyo bagashoboye bariya 20%, ngo bariya 90% ngo nta kibazo, ngo ntabwo baba bamuteye ikibazo, kuba bazi ko ababwiye ngo bajye ahantu hatanyurwa bagomba kuhanyura, babwiye ngo mugende mukora ibi bagomba kubikora. So kiriya gihirire soza, kiriya gihirire mwabonye hariya ya 90% Hitler yavuze, cya gihirire mwabonye Belgique ni ya 90% Hitler yavuze, hanyuma 20% kumva nyine namwe muri klasama nasoje n'abandi bakomeza. hari indi jambo yavuze muri ico kiganiro Nyiringoma, uranyumva Nyiringoma? Ndakumva. Hari ijambo yavuze, aravuga ati burya ikintu yavuga ku banyesera, aravuga ati bibo bagiraga amakimbirane, ariko iyo hagiraga igihugu kibatera bishiraga hamwe. Sinzi ko kantu mwakumvise, nagahawe cyane. Okay, urakoze. Sense makutanga we fasha Cyubahiro, abaza Cyubahiro, ndabona Cyubahiro yamanutse. Cyubahiro ikibazo cyo kurambirwa, ariko biterwa wenda nuko ataba afite umwanya uhagije, ariko Activa yazamutse yakomeza nawe. Activa wafata umwanya Patiri, ariko telefone yawe sinza noneho wayicometse kuko uri gufungura mikoro ijwi rikagaruka kandi byari bisanzwe bibaho. Sense I don't know, sense navyo ndaro sinzi komeza. Sawa, nta kibazo mwenga. Uri mwibarabara. Activa, unatusikia? Activa nuhuguka uze kufungura mikoro yawe ko ndi kubona utari kunyumva, ariko aravuga we afite agakoni ntugira ikibazo. Yes, noneho iki kintu Nyiringoma avuze, nari navuze ngo iyi space turayifungura tuyisesengure cyane, kandi no turakomereza no kuri nta kibazo. Abantu bagiye Belgique, abenshi twebwe turaturanye nabo, turaziranye, kandi mu by'ukuri abe naho twagiye tuba ukiraho. Jewe n'ubundi nayifunguye mu ibarabara manuka imisozi nzamuka indi, bafunguye wewe niba kugira ngo ntaza kurugira inani. Nta kibazo, space yawe nta kibazo, imeze neza. Reka dukomeze. Sinzi ntaho ntumvikana. Urumvikana nuko iyo twafungura mikoro twembi ijwi rikasa n'irigaruka, ariko uri kumvikana. Komeza. Yego. Noneho anarimvuze ngo abo bantu abenshi turaziranye, twaranabanye aho twagiye tuba muri ziriya nkambi, ndetse bamwe bari mu bantu, sinshaka kuvuga amazina y'abantu, bari mu bantu basensibilizaga bakabwira impunzi ubugome twadukorerwa bwo gushaka guhindurirwa ubwenegihugu, ndetse bakandika n'inzandiko zajaga i Geneve, inzandiko zajaga muri leta y'u Rwanda, inzandiko kuko icyo gihe twebwe ntago twandikaga inzandiko ngo tuzandikire gusa wenda hasere, ariko na leta yabonaga amakopi yabo. Noneho abo bantu bari mu bantu bageragejwe no gushakishwa hariya mu nkambi inshuro zitari imwe, zitari zibiri, zitari zitatu, kubera ibibazo byo kugerageza gusobanurira impunzi akarengane zifite, kuko impunzi akenshi abenshi ntago baba basobanukiwe n'imikino ibihaye bakinirwa hejuru. Noneho icyadutangaje ni ukubona muri abo bantu ibo nibo bari bahagarariye
ivyo bikorwa byo kumvisha impunzi ukuntu ziri kurengana, ukuntu ziba zishaka gutuzwa ku mbaraga zitabigizemo uruhari, zitanabishaka daere. Nono akaba ari bo nabo bageragezaga kubwira impunzi ati murebe ukuntu bari kubashira mu byiciro by'ubudehe hariya mu nkambi twabaga mu Rwanda, ati bari kubashira mu byiciro by'ubudehe muri abakongomani, ntago muri abanyarwanda. Ibi ngibi bikorerwa abanyagihugu bitewe n'ubushobozi bafite, bitewe n'imirimo bakora, bitewe n'amasambu n'amazu business bakora, ariko impunzi nta muri ibyo byose nta na kimwe yabaga ifite. None ni gute izi mpunzi zaba ziri ku rwego rwo gushigwa mu byiciro by'ubudehe none atari n'abanyarwanda ari abakongomani? Kuko mu byiciro by'ubudehe n'abanyarwanda bakenye babandi bahemburwa igitondo n'umugoroba babibashiramo, bakamushyira muri icyo cyiciro cya mbere kugira ngo azafashwa na leta, nta nubwo abayemerewe no gusohoka igihugu. Urumva bene icyo cyiciro ni ukuvuga ngo ni wa muntu bareberera buri kimwe cyose. None tubonaga natwe impunzi ko barazishyira mu cyiciro cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, cya kindi ba perezida babamo n'impunzi zikijamo. Nanjye nagiye muri icyo cya gatatu. Nuko ugasanga abantu rero bageragezaga kumvisha abandi batazi ibiha bikorwa, ibiha bikorerwa impunzi, imikino baba bakiniraho, bandika n'inzandiko, aribo nibo bari bayoboye iriya myigaragambyo bari kuvugira hejuru ngo bagiye gutuka perezida Fakibeto, bamututse ibitutsi biteye ubwoba. Mwese mwarabyiyumviye, hano ntawozamuka ngo ahakane, nta n'uwozamuka ngo ampakanye, kaba wenda umuntu utarakurikiye iriya myigaragambyo ku rwego rwo kwandagaza umukuru w'igihugu. Nubwo waba utamukunda cyangwa se nubwo wavuga ngo warenganye, ariko ndiwogera ku rwego rwo gutuka umukuru w'igihugu muri kariya kageni. Ibyo byose byagiye biba hariya muri iriya myigaragambyo. Ndavuga ati rero aba bantu baragoye. Ejo nta myaka ingahe irashira bavuga ukuntu leta y'u Rwanda yayiturenganya hariya, yaturenganyaga hariya mu nkambi, n'ukuntu abahari nyine babarenganye. Ubu nyine impunzi ziri hariya zirarenganye, ntawe ubibasha kuvuga, nta n'ushobora kwandika n'urwandiko, nta n'ushobora kuganiriza mugenzi we akarengane bafite. N'abantu mbese twafata nk'abantu nyine baboshwe bari mu mugozi, bandi badafite ubavugira, niko bameze ubu nyine. Noneho ugasangaga abantu bari bafite uruhare mu kugerageza kumvisha abagenzi babo ko ibibazo bimeze, nibo bagiye gutuka perezida w'igihugu cyabo. Ibi ngibi rero ni ishano dufite, ariko kandi twebwe ntitubifata nk'ishano kubera yuko tuzi neza yuko bari gukoreshwa, kandi inyungu zo gukoreshwa ni ukuvuga ngo ni nka rya zina ry'aba banyintu bisi icyama cyabo ngo nibiroze bishambuke. Ibo ntago bagihagaze ku gihugu cyacu cya Kongo, nta nubwo bakigitekereza, nta nubwo bakigishyira mu bitekerereze yabo, ariko baravuga ngo twebwe ntitugitekereza kiriya gihugu, nta nubwo tunagikunze, twaranacyanze, ariko n'abakirimwo tubasenyere, nabo tukibangishe, tubateranye na leta, barwane bicwe bapfire gushira. Aba bantu rero niko njewe nabanarije, ndavuga ati aba bantu ni babandi nabo bisi cyama ngo biloze bishambuke. Byose biloze bishambuke mu gifurero biravuga ngo nibishake ngo bari kinyintu, ngo nibishake ngo byangirike, ngo byangirike no kuvuga ngo nta kintu na kimwe bateganya nk'umusaruro muzima uzabivamo. N'aba bantu rero niko bameze, ariko kubera yuko ari abavandimwe kandi ni nko kuvuga ngo mafu manake biharibike kabisa, ntacyo bari kuramira. Noneho bakumva ibo batari ku rwego rwo kuvuga ngo tuganire, twubake, turebe aho ibintu bipfira cyangwa se ibintu byapfiriye, nimba ari intambara y'abaturage koko turebe ukuntu abaturage biyunga iyi ntambara irangire, kandi nimba ari intambara y'abanyapolitike natwe tubahagurukire, tubasabe, kuko nta kindi twokora, tubasabe bahagarike izi politike zabo zo gutuma abaturage bapfa. Umbwire nk'uyu munsi hari abantu bagenda bavuga ngo ayandi moko ngo aratwanga muri Kongo, ngo aratwanga, namwe ntimubakunda. Ikindi nko kuvuga ngo ubu nyine mu Minembwe niho twatangiraho urugero, abantu bari kuri space mwihangane, ubu nyine ababembe baba hariya mu Minembwe n'abashi n'abapfurero. Icyo ngicyo bamwe bogira ngo wenda n'ibinyoma, barahari ubu nyine twatuvugana. Noneho gukambwira ngo izi ntambara abantu baba barwana muri buriya buryo, ni gute kandi wakwisanga umubembe ari hariya n'umupfurero n'umushi, kandi ari bo muri kariya karere abarega
nibo bavugwa ngo nibo barwanya abanyamurenge, ngo nibo babica, ngo nibo babasenyera. Ibyo ngibyo bikugaragariza neza ko atari intambara y'abaturage, ahubwo ari intambara y'abanyamahanga. Ntabwo ari intambara y'abaturage b'abakongomani, ni intambara y'abanyamahanga bashoye ku bakongomani. Abakongomani bose none bakabigenderamo. Ni ukuvuga ngo ari umufurera arahomba, ari umunyamurenge arahomba, ari umubembe arahomba, ari umushi arahomba, kuko nibo baturiye kara karere. No muri Nord Kivu nuko umuhunda arahomba, umuhuta arahomba, bari abanyabwisha barahomba. Ugasanga rero abantu intambara bashatse kwitirira abaturage, kandi twese turi ba perda, twese duhomba, nta nyungu tuzibonamo, kandi tuzi ko intambara zituruka hanze. Aho kugira ngo dufatikanye twebwe tuzamagana, tuzirwanye twivuye inyuma, tutahisha umwanzi waduteye, umwanzi wari we ushaka kudusenya, kandi akadusenya akoresheje bamwe muri twebwe. Ibyo ngibyo ntibikozwa abantu benshi. So ngo nyine hari igihe umuntu avuga, ariko kubera yuko amagambo atazarangira, turakomeza n'ubundi duhane ibitekerezo, dukomeze tuganire. Sinzi nimba Activa yabonetse, kandi nimba atabonetse n'ubundi twasubiza Bagaza mikoro nawe akagira icyo avuga. Ndahari. Okay, Activa wabonetse kabisa, ni karibu, turakwiyegereje kandi turashima ibitekerezo byawe nk'umupatriote wafata umwanya. Murakoze cyane, mwagize igitekerezo cyiza cyo kuduhuza kugira ngo dusangire amagambo, dusangire ibitekerezo. Turi kwibaza ati se izi ntambara zizarangira ryari kweri? Amaherezo y'izi ntambara ni ayahe? Ziterwa nande? Ni bande bazishyigikiye? Ariko twese dufite ibisubizo, nabo abantu baduteza zino ntambara nabo bazi ibisubizo. Niho handi nyine abantu bijijisha kugira ngo bakomeze bagere ku byo bashaka, kuko ngunda kubivuga bino bintu, abantu ntabwo bajya babihacana agaciro. Igitekerezo twafashe mu nkambi ya Kiziba, iyo aza kuba buri muntu wese ashakisha impamvu abantu bigaragambije mu nkambi ya Kiziba, bakava mu bintu by'amatiku n'ibindi, izi ntambara zarangira mu kwezi kumwe zaba zarangiye zose. Kuko natwe byadufashe igihe kirekire, kuva 98 abantu bari mu nkambi bari mu bintu batazi mu kigare, ari pipinyeri gusa zikoreshwa mu ntambara zitandukanye. Hariko byageze nge twabonye umuyobozi ukomeye, kandi ari umusingwa, yari umuntu witanze, ukunda Kongo, aravuga ati zino ntambara se zizarangira ryari kweri? Afata igihe cyo kwitekerezaho, kuko nawe yarazi ukuri. Ni handi nyine abavandimwe ugasanga umuntu azi ukuri, hako kavuga ngo ntabwo ushaka kubinturukaho kanicecekere. Ariko Mahombi yarahagurutse hamwe n'abandi bashefu de village 52 turahagarara, tumuje inyuma. Ntabwo byari ibintu byoroshe, byasabye abantu bamwe gupfa, ariko abasigaye ubu bari kuja amahanga mu buryo bworoshe, bitewe n'iki? Nakwa kwihagararaho twihagazeho. Rero izi ntambara zarangira mu gihe buri muntu wese azahaguruka avugisha ukuri. Nyiringoma yavuze ijambo ryiza kuri umukozi w'Imana Gitwaza, mu bake basigaye kuri iyi si bavugisha ukuri, avuga ukuntu Hitler yaraza abantu ayoboye, ukuntu batekereza. Basi ngo abantu bamufata igihe na 20 gusa, 80 bose bo bagira bigendera gusa mu kigare, batazi iyo bituruka, iyo nuko kufa gusa kumubwira ngo izi ntambara nizi ya marangamutima ya complexe, ugasanga umuntu yabigiyemwo. Kandi benshi ujye usanga bafite ikindi gitekerezo cy'inyungu runaka babishakamo, kuko urebye neza izi manipulation zitegurwa zigashakishwa abantu bashobora kugenda. Hari ahantu hamwe nageze urushize, sanga umuntu hano twari twicaye, we nabwo yarazi ko numva ururimi avuga, ariko kubwira undi muntu kugira ikintu intambara zo muri Kongo,
aramubwira ngo ngore twiteguye ibintu n'ibyo ari kuvuga mugenzi we aramubwira ati nyamara biriya bintu tugomba kubivamwo twari twahagaze ahantu nyine kubatega amatwi tugomba kubivamwo bikagira inzira kuko biriya bintu abantu bakubikora ku nyungu zabo bwite nguyu mugabo uwashoye amafaranga ye Kabila bamuhize Nyarugabo n'abandi kuko nibo bafite ijambo rya nyuma ariko tukajya kubafasha muri izo ntambara kugira ngo bagire ku cyo bashaka. Rero ikintu kizima uko namubwiye ikintu kizima byaba byiza tukazirorera nyine tukabareba nyine ukuntu bari kurwana. Ikintu twakoze mu ngambi ya Kiziba njyanye kivuga nibo abantu ba mbere babaye ba mbere kudenosa ibintu biri kutubaho ng'abakongomani nubwo abantu batajya bakunda cyane kubisigaraho nimba ari akagara ka mbere ni ngambi ya Kiziba kuko umuyobozi w'abagara restaurant yatubwiye ngo nta muntu uhozwa ataratangira kurira nuko yatubwiye mu nama nta muntu uhozwa ataratangira kurira kandi nimutangira intambara nimusubira inyuma mwese murashira nuko yatubwiye umuzungu nimutangira intambara mukibesha mugasubira inyuma mukisubiraho mwese murashira nuko yatubwiye turavuga ati okay tibirahagije turahaguruka tukaba ibyo dushoboye turicwa abandi barashakishwa bwindu nuko rero kuko bo bakoze iki hari umugabo umwe aje kuvugana n'impunzi aratubwira ngo mwadukoze isoni mu ruhango mpuzamahanga ngo mwakoze ibintu mwadukoze isoni nyamara ibintu turabavandimwe twasubira mu rugo twajya kubivuganaho turabwira toya ikintu tubashakaho ni muduhindurire inkambi cyangwa mudusubize muri Kongo kandi ikintu twabasabaga ati ni muduhizira gusa yo gusubira muri Kongo nicyo gusa twabasabaga bavandimwe barabihinduye baravuga ngo abanga barukoreshwa na Kayumba niyo mpamvu kuko bo baba bashakisha impamvu runaka kugira ngo bagume ku mugambi kuko kubera iki kuko ingambi ya Kiziba yoza gusenyuka ikarangira ikavaho izi ntambara zahagarara. Icya kabiri ziriya ngambi ziri mu ngambi ziriya ngambi ziba mu gihugu kiturwanya mu gihe zihagaze zigahagarara zikavaho intambara zahagarara. Ibyo ni ukuri. Zahagarara gute? Zahagarara mu gihe umuntu yibaza ati se kubera iki ndi impunzi hano hantu kundi kubona ibintu bari gukoresha ko bidahuye n'amategeko y'impunzi uburenganzira bw'impunzi ibintu ngibyo. Rero kugira ngo dutange ijambo ku bandi bantu amaherezo y'izi ntambara ni uko aba bantu babafasha kuzirwanya batazi n'ukuri bagomba kuzivamo. Hari umugabo umwe umunsi umwe ari kuvugana na Saint Jacques muri groupe imwe yitwa Oscar muri Amerika. Oscar izi ntambara arazizi ariko ni kwa ko ni guceceka ntabwo bashaka kuzivugaho kuko hari iterabwoba riteye ubwoba turagushakisha ahantu hose uri barakwica nibyo kubica abandi bo bagatinya gufa. Nta muntu uzabaho kwiteka nta n'umuntu n'umwe uzahora iteka twese tuzagenda nanga turi hari abandi bantu. Rero udahagurutse ngo tuvuge nta n'umuntu ushobora kutuvuganira kandi no gushigikira hari ibintu yitwaza Imana imumugisha manipulation kuko manipulation nicyo kintu cya mbere gikoreshwa muri politiki. Kandi manipulation igenda gute? Manipulation uyikoresha ukoresha impamvu itariyo ufite iyindi iyishisha inyuma kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Kandi ugomba gukoresha umuntu uzi ahantu nyine ugiye kurwana ugiye gukoresha umuntu wowe wibwira ngo umuzi neza kandi utamuzi cyangwa nawe atakuzi. Izo ntambara rero kugira ngo zizasoze zarangire ziya ziri iwacu ikintu kijya kinungura ni iki ngiki. Ikintu kijya kinungura ni iki ngiki gutangirira Ruvungi Katogota urasangaho hara ikominyote zose kumva bivuze. Ngewe naratunguwe ngeze muri Bwegera umunsi umwe nahamaze icyumweru ngiye gusura abavandimwe nimukwa gushakisha kumenya ukuri ibi bintu bihagaze ute. Sanga abantu baranashakana abantu bibereye aho ngaho n'abapasiteri abandi n'abayobozi n'abaririmbyi
bibereho neza muri 2018 2019 basi ikintu cyaje kuntungura izinga bajanye ejo bundi ushize batwirwaneho cyangwa MRDP nta n'umuntu n'umwe ruwaka akazi avuga ati zanga zacu ngo ziri kuba ngayika zimeze nabi turashaka ko bazisubiza iyo zavuye mwarimo mvuga umuntu ubivuga ngo bazisubizeyo kuko hari umuntu watanze wundi yavuga ati twabonye zanga bazi kuzishyira mu modoka bari kuzambukana bari kuzijana n'ubusahusi rero ikintu cyarangiza zino ntambara ni kusemeshana ukweli, ni kuambiana ukweli, turi kurebana tukarebana twafuye iki n'iki kibazo kandi turaza gusanga umuntu uduteze ikibazo aturimwo adukoresha mu bintu bitafite umutwe n'amaguru. Twarabonye mu ngambi ya Kiziba tumaze gukora ibyo ngibyo bamwe batuvuyemo batangiye gutanga abandi amazina bakaza badukurikiye mu mazu bakaza kudufata kuza kureba ni umuntu tuzi kandi yarari secrétaire icyo gihe wanuze we aranga ko twiyungaho baramubwira ngo turagwa restauration uje muri Canada n'ahandi ahemukira ubwoko bamwe baricwa ibintu ngibyo. So ikintu cya mbere kigomba kudufasha ngo izino ntambara ngo zirangire ni kuongea, ni kusemezana ukweli, tukabwizanya ukuri, tugatangira mu mateka kuva kera hose amaherezo byagenze ute, ibikurikiye byagenze ute, kuko bingi kuko ari umungu umwe wigeze kumbwira nimba yitwa Saido nimba ari inde mu groupe wese ngo heruka mu Rwanda ryari ndabimubwira ngo ya ngo ubungu ibintu byarahindutse ngo ubungu ntabwo atandukanya ngo abanyamurenge n'abanyarwanda. Ndamubwira ati ngiye ndabizi abanyamurenge batuye mu Rwanda ni impunzi hamwe n'izindi nubwo yagira inangamuntu y'u Rwanda ni impunzi, hari ahantu atashobora no kugera ndahazi. Basi rero ibintu ngibyo umuntu kwangisha igihugu uwo ni umurozi kandi uteye ubwoba, kuko niyo gakondo ya bazazi yako balizikwa pale uliko Maria pale, umuntu urakaza guhindura ngo agiye guha akupe kenye kiko kyako ntabwo byumvikana. Rero zino ideology ziri nyuma zizi ntambara nizukubesha, kuko iyo baza kubikora kuri reka tufate urugero ejo bundi babwiye nuze uyu mugabo ngo niyo uhagarariye nuzi perereza yitwa ndaharya bashize ejo Kamasa. Ikibazo narabajije nani Kim Jong Un, ese Kamasa azi Igiswahili? Sinacyo azi. Azi Icyongereza? Ntacyo azi. Azi Igifaransa? Sinacyo azi. Numva ko ari ikintu kusije kumurere niyo kumubesha gire ngo nawe yumve ko nawe nyine hari agaciro babahaye muri Activa. Izi mpamvu bakoze kari akantu iriya propaganda banyujijeho uriya mwanya ndaho bamuhaye, ariko iriya ni propaganda yo gushaka kwegura intambara ngo bayihe abanyamurenge bayikureho. Ni uburyo bwo kwikuraho intambara bakomeze bayibanyegezeho buhoro buhoro. Voilà. Kandi amahano yose agomba kuza bazababaze abayobozi bayobora iki gihe, kuko ntabwo ajya kumbaza ngewe kandi umukuru w'iperereza yari umunyamurenge, wari uhagarika ngiki yari umunyamasisi, wari uhagarika ngiki yari umunyakongomani. Activa Kamasa wakubwiye Kamasa Igifaransa cyo wenda arakize. Kamasa azi Igifaransa n'Igiswahili arakize. Okay. Yari n'umwarimu arakize. Voilà, reka tubyemere. Amakuru y'akariya karere arayafite kuri nuze kuri mutandao we amakuru, kuko umuntu uhagarariye iperereza n'uhagarariye intambara zose nimba ari abantu bahinduranwa buri gihe intambara zihari n'abantu uhagarariye iperereza niko bigenda. Ngubu abantu bishwe ngubu imigambi bafite kwica abantu muri Minembwe ngo babone impamvu yo kuvuga ngo genocide iri kubera hari mu Minembwe, baramubwira ati se kuko utataza amakuru imbere y'igihe ibintu ngibyo. Rero nicyo kintu nari kuvuga ngo hari ikintu baguha atari cyo. Hari umugabo witwa Gonzage ye Makutano ramuzi, buri gihe twahuraga nawe yaratubwiraga ngo umwabana umwe twese ni bamwe, mwibi ngibi rero muri mwo twese ni bamwe ni mutuze, kandi niwe bakoreshaga kugira ngo aturindagize no guduhindurira nationality. Uzugundira umuntu nationality atabishaka kumbaraga niko babikoze, akaza
ngo turaziranye namwe murabizi kwanda ngewe ndi umucikacumu abangi barabishe ngo ngubu nabonye akazi ko ngurira ingambi kandi ari umusirikare umaneko wibereye hari umwe wazaga n'imbunda mu ngambi ayifite neza waruhagari mu madosiye sinzi izina agenda no kwigiragira akayizana neza ibaza umuntu uko ukora dosiye akaza afite imbunda nawe ari wundi Jean Claude yeah. Uriya mugabo akaza afite imbunda yibaze nawe umuntu uhagarariye restaurant mu ngambi rimwe na rimwe baratubwiraga ngo urajana n'uyu murumuna wanje n'uyu utabishaka ni mugumanga nabanga bari turi kubona iriya mu mahanga ariko imigaragambyo n'abantu bagiye muri ibingibi by'ikivunge badukoresha kugira ngo tubafashe mu migambi y'abafite imibi nicyo ngiye navuga ni kwihagararaho nuko twaba tuwe bawili batatu tutaendelea kusema ukweli bikawie bisipokawia mie najua Mungu anakuwaka kwa ngambo ya ukweli nao banaiwa kama ukweli banaijua nuko bajya bibijijisha so unaona kwenye hapa sisi tunaishi hari abapasteri benshi siku banafanya cyunamo cya rugabisha hari umugabo umwe nabonye ari kuvuga ijambo yaravuze urukundo mugiye murebye nuze hari umugabo wavuze dusengana nikamuhita nikamuuliza hivi mzee uziko nakubonye kuri televiziyo uvuga neza ngira ngo abantu bakundane aratunguru anambaza wabonye ute ngamwambia hapana ninakushukuru kwa maana nimekuta muwe yuko mwanaume wavugishije ukuri ubwira abantu tibave mu bino bintu tukundane turudie kwetu yeye aliniambia nubwo bama byose bibahanga kuri isi utamaye Kongo utakuwa unapoteza muda bure sinabaye mu Rwanda shakisha ko guri nuzo rupango ndabyanga n'ubu ngubu abo bantu rero nibo dushaka umuntu ushobora gurisha gakondo kwera amaranga mutima y'abandi bantu nuko nguko niyo jambo ryo nashaka gupartaja n'abanyamasisi no barabizi ko izi ntambara byose biragaruka basanga inyungu zagiye ku baturanyi bakarwana inyungu zose zigagaruka kuri inde kuba abantu iwacu bari kudusenyera iwacu bari kudusenyera abantu bahagurutse ngo aducungire umutekano mu ngambi ya Kiziba bari abahungu bakoze mu gisirikare cy'u Rwanda barabahize buhindu barafatwa bamwe yaricwa n'abandi babaye reporté disparu kubera iki batubwije ukuri bakatwambia apana bandugu izi ntambara tuzimaze mu gihe birahagije igihe twatangiye kuririmba l'hymne national ya Kongo buri gitondo mbere ko abantu baje mu kazi bavaniwe byazanye ikibazo baza amatukutano twakoraga inuze n'imugoroba nijoro tukaririmba national anthem ya Kongo debu Kongole abantu bamwe bakarira amaranga mitima kagaruka twiri cyo abantu baraduforomance badushiramo ibindi bintu bidafite umutwe n'amaguru baraducengeye badushiramo ikintu kitafatika nicyo ngicyo ngiye nashaka kuvuga cyangwa umwanya ku bandi bantu bafite andi magambo bashobora udufasha kuri twarange zino ntambara murakoze ya urakomeza yatange ko urakoze cyane utanze ibitekerezo byiza kandi uvuze iyo tuvuze kuri biriya bibazo twahuye nabyo muri rangambi yo kukibuye mu Rwanda hari igihe nyine umuntu aba hari igihe dutasije bikaba ngombwa ko tuvuga ibintu byadukoreweho hariya kandi n'ubigukorerwa abavandimwe bahari tubwire ngo byararangiye n'ubu ngubu nibyo bacyaba bakorera no kandi bifitanye isano n'ibingi turi kunyuramo yego byose ni isheni imwe no kuvuga ngo ni isheni imwe itaravamo n'umukufi n'umwe none ugasangaga ibintu birigiye bikururana ariko ukuri kuzabatura abantu kandi ukuri kuzakiza abantu bwana Activa izi ntambara zimaze imyaka myinshi nubwo tuvuga ngo zizarangira gute iriya sinyatire mwabonye Washington iriya sinyatire izazirangiza nubwo binangira bagakomeza bakarwana jewe mbona izabirangiza ahubwo ikibazo dufite ni abantu bakomeje gupfa amaherere bakomeza n'ubundi kurwana ariko kandi nyiri ntambara iwe yaravuze ngo arayirangije aba bantu rero nibo duhora duhugura hano kuri space duhora tubabwira timureke kurwana izi ntambara ntabwo ari izanyu ntago muzi amaherezo yazo bagaza uratwumva yego nawe watanga igitekerezo maze umwanya na Nyiringoma zaze gutanga igitekerezo ko ndabona nta bandi bazamutse murakoze
kuri ivyo bintu mwariko muravuga vya manifestation zo muri Bruxelles, kuko igitekerezo canje kuri topic na nagitanze tugitangura, ariko ngize aga comment kuri ivyo muriko muravuga vyo muri Bruxelles n'ivyo ngo vy'impunzi ngo zo muri iriya nkambi nibagize izina ryayo. Mbe iyo nkambi nimwe barasiramwo ni inkambi yo ku Kibuye aho bita Ikarongi yo mu Kiziba. amwe bigiye kurasira abantu basavye gutaha bagaca babarasa. Niyo ngiyo. Namye mbona kuri Twitter abantu bavuga ngo mu mafoto ngo babonye abantu bari bagiye ku manifesta ngo muri Bruxelles ngo harimwo n'abantu ngo bari muri iyo nkambi ngo uriya munsi ngo iraswa. Wowe ndi kukubwira ngo abantu bayoboraga bafataga mikoro bari kuririmba batuka Perezida Tshisekedi, abo ngabo nibo bari bayoboye n'ubundi muri iriya nkambi bamagana leta y'u Rwanda uburyo iri kuduhotera itwica kandi idutuza ku mbaraga. Nabo ngabo none hari gusara mu mutwe gusumba ukoye mu buzima, hari gusara gusumba mu mutwe ukoye umuntu wari muri ya nkambi iraswa akarangiza aja muri ya myegaga yo Bruxelles no bitanga abantu kabisa barasaze. Ahubwo nambari so gusara gusabwa nambara n'amadayimoni. Je nabonye mwe n'abantu baba barede tabara nzi, abantu babafana barede tabara bakomeye cyane b'abarundi jewe nzi tuzinanye nababonyemo. Hari gusara gusumba ukoye. Hanyuma nkumva bavuga ngo Tshisekedi dictateur, ariko yemwe ibi bintu tubigarutseho kandi bya Tshisekedi dictateur. Tshisekedi yagiye ku butegetsi muri 2019 amaze imyaka 7. Kagame amaze ku butegetsi imyaka 30. Ko nari kubona abanyarwanda bagiye kwifatanya na bariya ayi muri Bruxelles biyama ngo Tshisekedi ngo dictateur. Hagati ya Tshisekedi na Kagame dictateur nyakuri n'uyuhe ku buryo abanyarwanda bogenda kwigaragambya abiyama ngo president wa Kongo n'umudictateur, president atari n'uwabo amaze ku butegetsi imyaka 30. Ariko se uravye hagati ya Kongo n'u Rwanda ahantu hari dictature nyayo ni hehe? Uravye kuri demokrasi, uravye kuri liberté d'expression, uravye kuri freedom of speech, uravye kuri human right, amadroit de l'homme, agateka kazi na muntu, hari umuntu yo kompara Kongo n'u Rwanda vraiment? Ariko abantu bakiriga mu mihanda biyanikira kuzuba ngo Tshisekedi dictateur, Tshisekedi dictateur. Aho naho igihugu kibashigikiye, igihugu kiriko kirabaha amafaranga n'amafinansima ngo bakore iyo myigaragambyo gisumbya dictature. Kongo demokarasi yacu iri hasi gusumba ya Kongo, droit de l'homme yabo iri hasi kurusha ya Kongo, ubutabera bwabo buri hasi gusumba n'ubwa Kongo, ukwishira n'ukwizana k'umuntu kuri hasi gusumba no muri Kongo. Je murandaba media muri Kongo izingo ZRTNC n'izindi media privé zo muri Kongo, aba journaliste baho n'abandi batumire babo bavuga amajambo bakritika ubutegetsi, bakritika Tshisekedi, bikibavuga ibitagenda neza. Amajambo ngira ngo uvuze n'icicumi, uvugiye n'icicumi cyayo majambo ikigali, waba uri mu journaliste, waba uri mu société civile, waba uri mwishakirihe, ngira ngo urarupfuye. Hanyuma bakagenda hariya bakirirwa bariyanika kuzuba ngo Tshisekedi dictateur. Ariko ikindi kibazo kindi cyanyuma, uravye Tshisekedi imyaka 7 amaze ku butegetsi, abantu amaze kwica canke abantu amaze kwicisha, hari umuntu wo bakompara n'umubare w'abantu bamaze kwicwa na FPR canke amaze kwicwa na Kagame? Uravye abanyapolitike mu Rwanda birirwa baricwa mu prison bafungirwa ubusa, aba bakarasira Aimable, aba Bakizito Mihigo, aba Victoire Ingabire akora politique akayitafungwa n'abandi, hama bakaza kuvuga ngo Kongo ngo Tshisekedi no kumukuraho, ngo Tshisekedi dictateur, ngo Tshisekedi ngo niki ngo numugome. Abo babivuga bashikiwe n'u Rwanda, ibyabo ari nabibi no gusumba ibyabo. Ahubwo nimba hari hakwiye no kuvuga ngo hari ingamba zo gukora president ba dictateur muri Afrika, no gukuraho ngo no gukora president babagome ba ujinga muri Afrika. Izo ngamba zohera gukura Tshisekedi imbere ko zikuraho Kagame. Ariko bino bintu abantu baba barimwo nibiki? Bino bintu abantu barimo nje reka ngarukirize ngaho umuntu yosanga yavuze menshi amakotano rakoze. Yego Nyiringoma wafungura mikoro ugakomeza. Nyiringoma wazamuye ikiganza n'ubundi twaguhaye umwanya wafungura mikoro niba mutwumva. Active uranyumva? Nje ndakumva. Nari ngiye gusubiza nungane umugenzi Bagaza muvandimwe.
ibintu twaciyemo hariya ni ikintu cyo kuvuga ngo ceceka ariko ikintu cya mbere bakoraga yibaze abayobozi b'igihugu bagafasha umuntu ngo abe umuyobozi w'inkambi bamuha amafaranga yiyamamaza kuko ari igikoresho cyabo. Uyu mugabo wayoboye inkambi afite imyaka 10 irenga no kwandika izina rye ntabwo yarabizi. Nasema uongo makutano ni kweli kwenye tulikuwa kuandika jina yake hakuwa nawe kuandika jina yake. Sasa ikintu cyaje kudutungura ni igihe umuzungu umwe yaje aratubwira ngo tima bavandimwe mutuye hano twaje kubasezeraho tubabwira yuko ibyanyu by'ubuhunzi byarangiye kuko mwanditsi barwa musaba yuko mushaka kuba abanyarwanda. Mu nama harimo abazungu harimo abantu bararira kuko abantu bari bafite mu madosiye abandi bategereje kugenda kandi amadosiye yose yarageze imbere yose bayakuyeho. Tino kuvuga ngo kuvejo bundi mu kwezi kwa 3 mwese murabimunze muraba abaturage bahanga mu Rwanda baje kubatuza kandi haje ikintu cyo kubafasha kitwude ubudehe ni nuze bashiramo abaturage mu Rwanda. Ya rero ikintu cyiza hara n'amatora iki gihe twarahagurutse turavuga ati ntabwo bishoboka ndeke Kongo mbu umunyarwanda bishingiye kuki bibi nambara. Rero bara abantu mwabonye ejo bundi bahawe amafaranga turaka tuvugisha ngungu bari kuvuga ngo minembwe bamwe ntago bahazi abandi kugenda mu Kigali gusa kuko mugenzi we yabimubwiye tujye mu myigaragambyo agakora imyigaragambyo atazi ibintu agiye kuvuga basi bigasaba igihugu bikazana imiryana hagati y'abaturage ibintu ngibyo. Rero muri make barabise Kisekedi mu genocide Kisekedi genocide na n'umuntu n'umwe Kisekedi w'umupolitisi ukomeye mu Rwanda munuze muri Kongo yari yica tuvuge ati runaka muri imyaka yose amaze tishe runaka tibasanze yanwe kwa kundi bajya barivuga ngo yakoze kuri serire y'umuryango ngo ari kubitasa arafa ngo basaze yafiye mu nzu mwimanise n'ishuka ngo yakoze iki na n'umwe hakuna. Rero bakamwita ngo genocide basi. Ikintu cyadufasha ni kusimisha ukweli. Nabonye wa mugabo ukunda kunyura kuri noze kuri YouTube umunyarwanda sinzi ko bamwita afite inyinyukuntu namubonye afite idarapo kandi ayifite neza mu ntoki mu film neza ngo nanjye mboneke sije nake baramwita nani wa mugabo w'umunyarwanda w'umukomedi ukunda kuvuga ibintu atukana nawe yaraje mwaje gukora imigaragambyo kwamagana ubwicanyi bukorera muri yo plateau. Iyo ni bita manipulation abantu bakananirwa kubimenya abantu bakananirwa kubisobanukirwa. Ejo le 25 hazaba imyigaragambyo muri Bruxelles yo kwamagana ziriya ntambara zo kuba mu rugo zo kwamagana ziriya manifestation zabereye hari no kuvuga ngo yikora manifestation ikosora le 25. Kandi perezida wacu twongeye kumwibutsa yuko turamwiyamye tugomba kuzira uko dusa turi beza of course turi beza kandi ntituzivanga n'abapfu rero ntituzoshakwa n'abembe kugira ngo tukunde tugira amahoro. Murimbwa muranadutinya mwaranananiwe ko turabwira umupfu rero ko turabwira umushi n'abari hano bose muri Amerika bagenda babimenye ko turi ubwoko bukomeye. Murasakuza ngo mwabuza amahoro murarira ngo barabanga mukavuza induru ngo bagira imvugo z'urango banyamurenge turabizi ko atari mwese gusa babikora bigaye pe mureke kwishongora mureke kwigira ibivume mureke kwigira ibitangaza ngo musuzugura abandi
yego mama muri beza nkuko mwibona gusa ndibyatuma mutoteza abandi ngo mubakandagire banyamurenge mumenye ko kubaho n'ukubana tamugabo nigize utarabura n'umugome yiringira Kagame uyu musaraba shuka kabosha ngo mwanga abantu mukumva muri munyenga mwishira munyenga muchiyumva mubuhanga kandi mwiroha mumanga yego mama muri beza uko mwibona gusanti byatuma mutoteza abandi ngo mubakandagiri mureke kwikungurira mwifuza ibyago mama mazuru wango ngo mukunde mushimishe Kagame gusa icyo mutazi nuko Kagame ntarukundagira mureke kwigira ibikenya ngo mukeke ko mukunze oya mureke kwisenyera igihugu ngo mwange bene wanyu Kagame azapfa ngwiza ahoraho ndetse na bene yo mureke urwango n'ubwirasi mureke ubwibone muri kwisi Kagame ubashuka ntabakunda n'abanyarwanda bararira yego mama muri beza nkuko mwibona gusa ndibyatuma mutoteza abandi ngo mubakandagire banyamurenge mumenye ko kubaho n'ukubana tamugabo nigize utarahura n'umugome yiringira Kagame uyu musaraba shuka kabosha ngo mwanga abantu mukumva muri munyenga mwishira munyenga muchiyumva mubuhanga kandi mwiroha mumanga yego mama muri beza uko mwibona gusanti byatuma mutoteza abandi ngo mubakandagiri banye Kongo mushire hamwe nti mutu mwanya kumatiku ya bobatindi mumitwe bahora n'umushiha mu mitima bararushe nubo basakuza nti bakabaka ngentako bari baraboroga ngo ndi bakunzwe aribo baririmba urwango cyane none induru zabo ntizibakange barakungurira Kagame timugatinya ibitutsi byabo induru zabo ntizibakange barakungurira Kagame timugatinya ibinyoma byabo induru zabo ntizibakange barakungurira Kagame mubareke bipfusha ubusa induru zabo ntizibakange barakungurira Kagame akagara ni mukombe induru zabo ntizibakange barakungurira Kagame wazarendo mukomere induru zabo ntizibakange barakungurira Kagame haipa makomereza induru zabo ntizibukange barakungurira Kagame fachibeto komereza kubaho n'ukubana tamugabo nigize utarahura n'umugome yiringira Kagame uyu musaraba shuka kabosha ngo mwanga banyu mukumba muri munyenga mwishira munyenga mukiyumva mubuhanga kandi mwiroha mumanga yego mama muri beza uko mwibona gusanti byatuma mutoteza abandi ngo mubakandagire ubaho n'ukubana ntituzosa kandi ntituzoca bugufi kugira ngo tubane namwe tuzobana namwe ku mbaraga waragiye no kwica mu izina ryanjye ukavuga ngo narwanaga ku nyungu za Kagame niyo mpamvu nishe ndakwihakana ntabwo wakora amarorerwa mu izina ryanjye ngo nkureke ugende
Eh, eh.